miña. Antonia, que non vou, que non che quero digo ir, que sí. pero Hola, que- que tal? Hola. Queres opera, non? Sí, Aquí sí, a sí. First Dates. Sí, sí, aquí es, aquí es. Ah, é que me extrañaba, porque como non vía a ninguén con ferros nas orellas, nin os... Non víamos a ninguén cunha chave inglesa metida nunha orella, chamounos a atención. Sí, Pensamos, pero non é aquí- first dates aquí. Pues es aquí, es aquí. É aquí, Sí, vale. sí, sí. Perfecto. ¿Ustedes tenían cita para hoy? No, pero que eu non veño a buscar parexa, No, non. no, porque eu son unha persona normal. É para o meu ex, Sí. Ramiro. ¿Qué tal, Ramiro? Sopera, antes de nada, enhorabuena, de verdad, me encantaches en 50 por 15, que ben o facías tú, sí, sin embargo, Antonio Garrido a min, en 50 por 15, no me... A mí tampoco. No, a mí no, termino. No, pero usted, sí. Ramiro. Moito mellor Antonio Sopera Pero que Garrido. Antonio Que Carlos Garrido, Garrido. Antonio Garrido é actor. Bueno, actor é Luis Tosar, pero bueno, da igual. Bueno, voulle contar, señor sí. Sopera. Resulta que eu levo 2 anos divorciado do meu marido, pero resulta que está obsesionado. Non sai da miña casa, chamadas, whatsapps, etc. Levamos 25 anos casados, pasámoslo moi ben. Foi a miña única muller e... Sí, bueno, eso. Entonces, que eu traio aquí para ver se vostede lle consigue unha moza e me deixa a min vivir. Pues no sé si va a poder ser posible porque, claro, así sin cita previa no hay. Claro, por eso se chama first dates. Efectivamente. Primeiro cita. Eso es. First dates. E despois xa veremos. After welcome. After, xa veremos como vai a cousa. Claro. Pero seguro que non queda ningún... No, ay, perdón, sí. Curiosamente, se acaba de quedar una mesa vacía. Vaya si por quieres. Dios. Pois collémola. ¿Sí? Collémola. No, pero si non vimos outro día con outro calzado tamén, o mellor, No, non? Ramiro, collémola. Sí. ¿La cogemos? Sí. ¿La cogemos? Sí. Adelante, pase conmigo, Ramiro. Quédese usted aquí que ya me lo llevo yo, ¿no? Sí. Ramiro. Si non lle importa, vou quedar aquí porque non me fío moito del. Ramiro. ¡Ramiro! ¡Hey! Ramiro. ¡Ramiro! ¡Hey! Ai, Dios mío. Pois sí que é o comedor de first dates, Está aí o sitio ese donde morrea. ¿Quiere venir aquí? ¿Quiere dice? pero eso primero hay que te he puesto, que me muerdas el labio. Primero hay que tener la cita. Y después dice... Ya lo ha dicho usted antes, primero la cita y después, after... Séntate aí. Siéntate. Bueno, bien, Ramiro, ¿no? Todo bien, ¿verdad? Non vou tranquilo. Pero Bueno, una cosa que... Esta viña sin tatuaje, ni al ferro venir nas orellas, ni nada. sin cita, Sí. pues hombre, a lo mejor la persona que aparece ahora no está muy acorde con los gustos de Ramiro. Ah, pero é que el come de todo, Sí. É omnívoro, sí, Bueno, totalmente. muy bien. Ramiro, ¿todo bien? ¿Todo bien? No, pero, bueno, vamos. Bueno, A ver si hay suerte. muy bien. Hay que ver lo que me parezco a Carlos Blanco, a Carlos Iglesias, ¿verdad? Sí, non sei que dixo, Dios. pero sí. Bueno, malo será que non traigan alguén do meu estilo. ¡Sobera, a cuenta! ¡Sobera, a cuenta! ¡Jefe! ¡A cuenta! Ramiro! ¡Jefe! Ramiro! Atenda aí. Chaval, non vou andar con voltas. Onte enterrei o meu cuarto marido. E ti? Eu non. Non, é que non sabía que o enterrara, senón iba yo ao enterro. Ten que perdonar. Perdón. É que non sabía ni que... Perdón, se lle fa unha misa, avíseme, por favor. É que non sabía que o enterraba antes. E logo, e de que morreu? Non dixen que morrera. Só dixen que o enterrei. Que a miña movida é enterrar maridos. E ti? No. Eu son máis de desenterrar, sí. O outro día, o jueves, estaba na casa pola mañá e dixen, eu vou desenterrar a miña sogra. Xa hai 2 meses que morreu. E desenterreina e seguía morta. Levei doble alegría cando morreu e cando a desenterrei.
E nada. Se enterreina e volvín a enterrar e listo. E xa está. Ai, vou baixar un momento. É espectacular. Tú sabes cando dicen as apariencias engañan? No. Non podes ter... Enterrou ao marido. Non podes ter presuicios. Ti tens que ir para ali, que o mellor tendes moitas cousas en común. Ti crees? Sí. Ti crees que vai a misa todos os domingos como a min? Pois seguramente. Sí, non? Bueno, igual todos non, pero eu que sei. Dalle unha oportunidade, Ramiro. Vale, vou alá. Veña, dalle. A ver xa é palometa. Gustache o peixe? A mí só me gustan os tríos. E a ti? Depende. Por ejemplo, os panchos, encántame, pero café quijano, pues no lo puedo ver delante. Eso, los tríos, café quijano, no lo puedo ver. Estopa, no me gusta tampoco. Os estopas son un dúo. Si empezamos así, nada. No. Dime di que estopa é un dúo, no, por aí sí que no. Por aí sí que no, no. Que faz? Que faz? Está mal, está mal. Que? A señora. Que está mal? Non está ben, non está ben. A señora querme matar. Ramiro, Quer facer? Díxome se me gustaban os tríos. Tú sabes que a mí non me gusta que estiñan dous follando e un mirando. Non me gusta eso. Non me gusta. A saber que non me gusta. Que eu sempre me dá pena e digo, pero métete. Dala a punto de caramelo, Ramiro. Que che falta? Que che falta? Falta xente, quer máis xente. Quen Son poucos. Quero un trío. Eu, claro, de momento... Bueno, pero... Miro do trío, é que de momento, claro, eu estou facendo o amor ainda eu solo. Entón, ese salto parecería un salto moi grande. De pasar de facer o sexo eu solo a tres. Pero é que sempre te estás queixando que non faz amigos, pois a mellor esa é a maneira. Pois vou alá. A ver, home, dalle. E hobbies que tal? Ben, non, que che gusta facer? Cando tiña 12 anos matei a meus pais, meus avós, 3 tíos e 8 curmáns. E ti? No, eu non me... Tiña que matalo, non? Si, pensei, no, pero é que os meus viven, un vive en Ribadeo, outro vive en Xinzo de Lima. Entón, teño que andar xuntándose a todos, non dou. Non dou. Eu por min mataba, pero vou matar a meu tío a Ribadeo, cando chega a Xinzo de Lima xa non me acordo nin a que viña. Matou a familia, con 12 anos. Ainda non fixera a primeira comunión, e xa matou a toda a familia. Bueno, Encantadora. Pero que tens que ver o lado positivo. Si matou a familia, o día que vos casedes, xa non tens que invitar á boda nin ao irmán, nin ao cuñado, nin aos primos, nin a nadie. A forrades cartos. Eres super positiva, Hai que selo, Ramiro. Veña, vai pa ali. Pero é que eu quero volver contigo, xa cho dixe, joder. Eu quen con quero estar é contigo. Voucho repetir por última vez, Ramiro. O noso está acabado. Arranca por aí. Vamos, Ramiro. Hola, son o de antes. Vouche pedir algo de beber. Queres algo de beber? Unha vez tiven sexo de noite no cementerio cravada nunha cruz de ferro. E ti? Acordaríame. A ver, déixame pensar, de noite nun cementerio cravada nunha cruz. Non
No. Eu xa ca luz apagada, dame medo. Pero nada, tardan as gemelas hoxe, Igual xa pasaron por debaixo da mesa e nos vimos. Ramiro, ou como te chames? Ramiro. Xa che dixen que non ia con rodeos. Non hai que nada. Parecesme un muermo de tío. Feo, sin sangue, apático, patético. Que me están dando ganas de matarte, esmagarte e tirarte o lixo. E ti? Vou non tomar como un no. A ver. Chao. Onde vas? A la mierda. Onde vou. vas? Ramiro, eu non volvo contigo para casa, Fala. Fai o favor. Eu fumatei a miña familia. E ti? Eu pixe un hombre no cementerio. Que non me fala normal. Non me fala como unha persona normal. Enamora. Fai o que me fixastes a min a primeira vez. Ostras, eso sí, cuidado, Veña, se me enamorou a min, enamorara A ver a se me él. acorde, porque hai 15 anos xa, Dallo, veña. Vou. Cando puxen a perna, ostras, é espectacular. Ostras, apártate. Non, máis. Leva a mesa, leva. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Yo, como el Mickey. Cala que te mato, cala, Emocionachesme, joder. Bueno, ha llegado el momento más esperado de toda la noche, El momento decisivo. Atentos porque, Selene, ¿quieres una segunda cita con Ramiro? Sí, me cago con todo, sí. Muy bien. Ramiro. Eu sei unha costilleta primeiro. É que eu ahora mismo non podo nin respirar. No quieres Estou un... atravesando un dos peores momentos da miña vida ahora mismo. No. Ramiro é meu. Pero tú decías que non me querías ver máis diante, que me querías sacar de diante. Bueno, e tipo, tamén faltouche tempo, para apuntarte aquí. Pasa diante miña. E mañán volvemos casar, que o sepas. Yo no sé qué aplauden. Desastre de programa, desastre de cita, desastre... Yo es que no sé qué hacer. ¿Tú qué vas a hacer? Eu vou sacar o meu látego, vou-te azoutar contra a parede e foder en ti hasta que salga o día. E ti? Yo lo mismo me vuelvo al 50 por 15. Lucía Veiga e Antonio Garrido.